Bafowethu eyasemandaba sikhuluma ngoKhuzani Mfoka Mpungose ke lapha ke sevele wagadla ke isinyelela ke lapha ke agadla ke yena ke umthandeni ke igcokama ke Elisha awuze la ndlebe ke ngendla nendaba bafowethu ngicela uqala ngenibingelela la kwesiqiniseko SMedia mawuqala ungena le channel ke ngicela wenze ukulungile ucindezela ibutton nga subscribe ke uzibike amathubeni amahle kakhulu ke uthola amanye amavideo ke engizokwenzela wona webafowethu ke uKhuzani ke insizwa ke yasemandaba ke lapha ke sivele yagadla ke isinyelela ke lapha ke igadla kuzo ke inkundla zokuxhumana ke ngaphansi kwekhasi layo ke la Facebook ke lapha ke igadla bani umthandeni ke igcokama ke Elisha ubhale ke naye ke inkulumo uthe amahiti ke angempela ke lapha ke anomlayezo ke aphila ke inguna phakade ke wasithi ke kanti ke amahiti ke aka YouTube ke lapha ke anganamlayezo ke aphelele emoyeni ke njengembungulu ke lapha ke uKhuzani ke lokhu ke ukusho kanje kamuva nje emva kwengoma yakhe ke ethi ke ijele ke ebonakala ke idlalwa ke abantu ke aba actor ke lapha ke kuzalo noma ohlelweni ke olungaphansi ke kozalo ke lapha ke lidlala kwa SABC1 ke uKhuzani ke waseyithatha ke le post ke waseyibuyisa ngapha ke ekhasini lakhe ke waseytalapha ke isinyelele ke njengoba ke italapile ke lapha ke ethi ke amahit ke ka YouTube ke aphelele emoyeni ke njenge mbongulu ke ibona ke intibane amazwi ke lawa ke ashiwo ke uKhuzani ke Mfoka Mpungose ngase ngithi cha bafowethu ke ake nginithathe nginibeke njengoba ke kunjalo ke siyazi bafowethu mesikhuluma ngoKhuzani ke sikhuluma ngensizwa ke lapha ke okungumbangiyaye ke lapha ke ilona ke igcokama ke Elisha lezi insizwa ke asibhekani ke ngesiqo zamehlo ke ikakhulukazi la inkulumeni zazo ke naseyingomeni ke abazenzayo ke abazenzela ke abathandi bomculo kaMaskandi ke lapha ke ilokhu ke igqimizana njalo ke kuona ke online ke lapha akasazi ke ukuthi ke iyophetha kanjani ke ungaphawula ke mbola semakhanga lolu daba ke usho ukuthi ke cha ubona kanjani ke nansi ke indaba ke isise ithebeni mina ke ngisathi nje shelele.